أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam mbawon yettude allah duwano ɓurnaɗo on kanko e ɓeygore makko e sahabaɓe makko ɓen fou min toranike jamɓe kisiye wonande o on ɗon kala ka woɗon daroyde inchallah o yewtere nde yo allah waɗu en huruɓe wata walla waɗu en ñallirɓe inchallah yo allah hokki en kala moƴƴere ko woni e nder lewru ndu danda en kala kambaji ko woni e lewru ndu ya rabbal alamin en toriki allahu subhanahu wa ta'ala on marɗo ko lannata kon yo allah hokku en tawata so okkorima ɗum ɗuydatamo sai taw ɗalima ɗum ɓeydatamo hay hunde yo allah hokke moƴƴere ko woni e lewru sumaye haray inchallahu haray alluwal min sumayengal hande koko ɓuri e raɓɓiɗude wasiye goto mo waɗino ɗen goy en fillitoto mo tun ko sabu nafoore ko woni e makko kon goɗɗo iwno ka woɗɗi o wari o tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wari o inni nelaɗo ko addilan ka maɗo na piiji nan na yaafi okkoran mbuuɗi wona fi hay e hunde komi ari ɗo ko ya wasiyolan ko ya waajolan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe juutinari miijo ngon hay e hunde ɓawi inni ko ya waajolan ɓe ndaari mo ha hunde juude lutti ɓe maaki la tagdab watta seytin ɓe maaki ɗon ɓe haaɗi ɗon kadi on say landi ɗon arɗo waajede on o yini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wasiyolan ɓeydanan kadi mi nani joni fi watami seytin watami tikku watami mono ɓeydanan nelaɗo sallallah alih sallam maki la tagdab wata mono woni ɗiɗi o filliti nelaɗo kadi filliti la tagdab wata seytin wata mono o filliti kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki la tagdab wata seytin wata mono o filliti nelaɗo sa sallam maki la tagdab walakal janna wata seytin sa seytinari tun andu haray ko aljanna woni ko woɗanma musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗo o waɗi ko welata cheytane wo tuma nde o seytini neɗɗo o waɗi bone wo tuma nde o seytini neɗɗo o yeddi allah subahana taala tuma cheytane folimo ko ɗum si tawi goɗɗo seytini tawi hara himo dari haray ko yo jooɗo so seytini tawi himo jooɗi haray ko yo waalo si tawi hara o seytini mo waali haray ko yo yaw o salligo ko fi hon non noon ko cheytane huɓɓi yiite ngen e makko cheytane ko taga ko e yiite jonnon ko honno ɗanninta yiite ko ndiyam ka salligoyɗa o haray hande kadi cheytane on iwa e maɗa haray dumoɗe wondugol e salligi si hiɗen wondi e salligi cheytane folata en siɗe wondi e salligi haray hiɗen laaɓi cheytane wondata e neɗɗo laaɓuɗo cheytane ko wondata koye neɗɗo tunuɗo ko ɗum sinala sallam maki ko julɗo tun gomɗinɗo wawata renade wonda e salligi da'iman wa abada yo allah arsiken en fo meɗen wawgol wondugol e salligi hara kene e gundo ya rabbal alamin si tawi ɗum ɗon feƴƴi inchallah musidɓe julɓe tedduɓe janggo alluwal men sumayengal inchallahu ngal waɗay à partir de 15h heure de Paris inchallah ɗum hawray télé wonaka meɗen leere lagine on ɗum haray ko télé wonama 13h haray leere on o sanzi inchallahu hanki hari men ala e nokku on hari men yaruno nokku ko ɗum tawata alluwal ngal wawari latade yo toro allah subahana taala yo allah waɗu barkiji e moɗon waɗa barkiji e meɗen waɗa barki e ɓiɓɓe meɗen ɓen turiki allah subahana taala yo allah yaafala yaafo en fo meɗen yo allah hokku en battane moƴƴo turiki subahana taala yo allah yaafa mawɓe meɗen ɓen haray ko lewru ka du'a jaboto hebbinen toranagol hoore men torano mawɓe meɗen torano ɓiɓɓe meɗen haray nayen huɗu koyen toranoɓe ɓoyliɓe ɓe yo allah on fewnuɓe si allah fewninoɓe ɓe waɗatano ko mettata mawɓe maɓɓe ɓen kon ko ɓay ɗum ɗon heɓaki waɗi so tawi ɓe wadde ko mettata mawɓe maɓɓe ɓen kon turiki allah kala mo ɓiɗɗo mum ɓoyli yo allah on fewnanmo kala mo ɓiɗɗo mum fewi yo allah tabintinmo kala mo ɓawɗo mum faati yo allah on yaafomo kala luttuduɗo e mawɗo mum yo allah ɓoyniduɓe mi turiki allah subhanahu wa ta'ala wonɓe ka hoore laawi ɓen fi lumbugol yo allah on lumbinɓe yo allah waɗi en horuɓe harana en ñallirɓe ya rabbal alamin mi turiki allah yo allah hokke en kalimatu tawhid nde hiɗen maya hara ko la ilaha illallah haray en janngo si tawi jon janngo jaɓi si ko aksu muɗum kadi yo allah yaafo en si tawi o yettita en wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh